langsung nama mengulur-ulur pola tahun itu bilang Tama tuh. so ina mah Bah kamu mah. Boleh kata mama. Atau amak si ajur mula si ajur. Atau baca apa sudah mulai do jauh. Sekarang Nalur tangan. Bada mama kodang mula. mau lihat ya. Boleh tema pada nami nama lo nunga dia beda mak godang mulai. Ope beda mang mak godang ledi. Ayo dok situ tua. Asyik minum nak tahu lihat Godang baik tiga sobar, pasu. Mengaliat mahami atong. Tuhat tadi bapa mama masuk. Beda mama godang ledi. Nak bisa mengaliat kami. Alai di rasi somba hita alai berarti. Boleh tema nama lo nunga di bawah damang nunga di bawah damang godang liadi takasam itu mengaliat parorasa mengaliat pagudang ope bawah damang godak kasahatani saat disuruh satu batian nunga saat atau bulan tahun saat mehita tu panggawian satu parorasa putih sada dua horas binasa matuhamu Tu bagian catering asa mardalan sesuai do arahan. Para laro nga boy buka jubana. Joloy bagi masay bataknya nga tayo. Ya, mungkin sudah pada lapar semua ya, sabar ya. Iya. Karena lagi dipersiapkan. Ya, untuk Sambil seksi konsumsi mempersiapkan makan siang dan membagi pelan-pelan. Maka sambil merdalam malelang tate. Oh, Alana godang do di patupa aka jemata. Aka lelang si panganon na tabo-tabuan. Ido, nah dibuan rosta deh. Ido. Dari kita, untuk kita, oleh kita. Boleh dipersiapkan lelang yang pertama, Mang? Ina? Ya, seksi konsumsi akan datang ke tempat Amang Inang sendiri ya. Jadi jemaat tidak perlu berdiri ke sana ke sini, maka seksi konsumsi akan datang sendiri membagikan ya. Ya, mungkin bisa dibantu seksi perlengkapan ya, Pak Pasar Ibu. Amang, just deh. Waduh Amang. Nyon, adong, napi nadar. Hasoloman niya ka anak ni Raja. Macay tabo jala uli. Amang inang. Adong napinadar na tinabot na tabo. Andorang sobat dabot hida kasi panganon. Macay uli doon. Adong dongan na. Di panitia sa juda. Macay gudang. Jala tabo. Sa juda panitia. Ima ayam na pinadar. Na binuan siyan seberang. Atau kamu sa niya Amang inang. Sa juta siya panitia. Na pinadar na nilopa inata soripada.
Macay godang isina jala tabo. Di siro gadina di sigat dona. Di sodo daina jala di sodo tabona. Girgirdo sirana terasa raut asomna. Jadi hatahok kamu amang inak siani. Sajuta sa panitia. Sadia mang. Tim dongak kulelang sadia. Mana na poso? 2 juta. Mana tim lelang? 2 juta. 2 juta. 1 kali. 2 juta. 2 kali. 2 juta 3 kali. Musik. Dong aku amang pada bisa turi, tolong dibantu. Jadi amang PLN tolong diantarkan. Kepada Naposo yang sudah disiapkan untuk invoice, bond dan kwitansi tolong dibantu. Di sana amang anda orang somar simanganok kita. Tupado saksang. Saksang na binoan siyan danau toba dohidon. Doho ikamas nani arsik, nani lopani inang soribada, hasoloman ni amat taraja ima saksang natabo. Panitia sajuta panitia, disodo saksang na disodo nang arsina. Hatau kamu sani amang, dong aku tim lelang tolong diperhatikan di belakang. Sajuta sa panitia. Aharo amang. Adong do saksang dohot mardongan ikamas naniar si amang inang. Oh, saksang. Saksang natabo. Macay uli jala tabo ruhi daun ne. Hola mamerek pe nganek manganaw. Sadia amang. Pero kau tim dong aku tim lelang. Kepada Pak David Centuri amang Simanjuntak. Berapa? Pak David tolong diperhatikan. Ibu-ibu yang memperhatikan makanan dan minuman. Sadia 2 juta. Amang Simanjuntak, B Simanjuntak, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Taruhon. Moloon amang inang. Jojo do tai daon molo masa akka pesta. Baik pesta unjuk, baik pesta lasneroha. Nih, lengkap. Molo hubereng di sonne, macai tabu hiedon. Macai tabu. Jadi panitia membuka 1 juta sa panitia. Turu-turu ni simanganon dohot bir tuak natonggi. 1 juta sa panitia. Ulo ni binahan naong masak jala siya dialang doho bir sa botol. 1 juta sa panitia. Buha, parok kamu na di luar yamang. Ati buha na kumirik kami. Di sodo amang lengkap ulu. Jambar mon molo di molo di hubang akka jabar ni hula-hulai mon akkar jabar rajai. Imon. Jadi macet taboro jala uli mardongan tua sitonggi-tonggi tua takasan. Jadi siapa panitia 1 juta atau kamu sani amang inang 2 juta. Perhatikan amang boru bakara 2 juta 1 kali 2 kali 3 kali. Kepada tim lelang anak kami tolong diperhatikan ya. Amang inang amang raja inata soripada nalia nalolo. Moroon amang saksang natabo dohot masak asam anis. Songoninang adong bir gatini tua natonggi. 700 sian panitia. Disodo bir, disodo asam manis dohot saksang natabo. 700 siap panitia. Baik kamu amang. Sadia na dipudian. Paroh kamu dong aku panitia. Saksang bah marmere doa belu pau. Martangiang dungi mangula. Adong do di bangguar na dison. Maduma. Martangiang dungi mangula. Nunga tabo to be rasa ni maduma. Macai tabo. Jadi di sinu kadina di sinu kadona. Amang ina 700 1 juta
1 kali, 2 kali, 3 kali. Tolong dicatat. Dong aku tim lelang, Pak Dapi bawa sini. Bak kamu itu soal inang, macam orang dole lakta. Jadi di sana manginang adong do saksang natabo dohot pisang natonggi. Saksang natabo pisang natonggi. Sian panitia 500.000. Oh, dari piadar do HP on asal adok konau salah nah mamang ay na pinadar do HP na taboy do na pinadar do pisang panitia 500.000 hatau kamu sani amang inang 2 juta amang silalahi 1 kali 2 kali 3 kali. Jadi asa soon na mga sodo hita amang inang morodung sude dapotan si panganon asa mga mahita sa diwan tangyang panitia ano na pinasarapotan. Molo anak ko namin sekolah minggu ngadi rading anak na di sekolah minggu. Jara doho si panganon na ngadi si. Boha amang panitia ngada bo ta sude asa dibilang kitangiyang. Joro dapo tado sude asa tabilang kitangiyang. Jadi kepada panitia tolong diperhatikan. Andorang seibuat tangiang adong do dison ikam mas arsik doho lapet natabo na binain ni inang soripada na binereng-bereng ni amat taraja siap panitia 1 juta lapet natabo mace godang jala adong muse dekke natabo ronne nani arsik 1 juta sa panitia baik kamu sani andorang so dibuka do tangiang sadanai kon laku don sadia nai belakangi adong do di son lapet sabukus marisi godang doho ikam mas nani arsik mace tabo deina 1 juta sa panitia paroh kamu de budi tak kubereng nomor tudui dong aku panitia paroh kamu 1 juta sa panitia 1 juta sa panitia nadi budi ber kamu tak kubereng sianon. Ro panitia asa macailas rohani akka jema di ditabay ma doho parbui na tonggi na i-export do kuyer sian USA ne apel na sian USA do na manginang harga na tetap 1 juta ma sa panitia nak penang ditambah be kamu amang inang siani di sodo lape na godang songoni nang arsi na tabo ditambah buah na di-export sian USA 1 juta sa panitia. Boha, hatau kamu sa panitia. Inang baru tapu. Nah, bah, emang luar biasa doang go panitia tau bah. Semaraku do na ulinin na mardongan na denggan. Sonom mane, martaba-taba kapasu-pasu. Teta doar nga na amang inang 1 juta. Ngataba be minuman na tonggi na 2 rasa. Rasa manis, do rasa Coca-Cola. 1 juta sa panitia. Lape na gudang. Atau kamu amang, siya ni, siya luari. Adong do di son apel na export siya ni USA. Taburon, di bibir do daina, di tolonan do ianggo tabuna. Baik kamu amak siya ni. Berang jo, Bapak David, na di belakang ina kuwerang turu-turu na kining. Daktari na siya no. 1 juta sa panitia. Baca kurang. 1 juta sa panitia. Berang jo. Na diburi. Ano nomor tulisan ni? 1 juta siyan panitia. Pasaha ma. Tu PS Glory. PS Glory 1 juta 3 kali. Jadi. Ada buat tikina jumpa di hobas na. Terlumobi. Ala neng mas panganom mahita pinasahama tu kianot sa amang pardita.
Molong ari sude. Cika. Molong ari sude. Tapasonang ma di ngana tabe. Ya, tapasonang ma di ngana tabe. Asa marsipangano kita. Tapasa derohata martangi yang maita. Mau lihat mau pasat kami itu doa mulai Tuhan, marula-ula kay mandok. Itu hal Tuhan, ala dinggan di basam di bagasan gulu nami. Di bagasan tikau nali Tuhan tontong marlas ni roh kami memuji pasangapon guarmu. Ali Tuhan nunga kuparseluk kami si panganon partot dion di tonga-tonga ni permingguan nami. Iti kion yang mengalap gugu mahami di perdagingon nami. Asa mangidu kami tulay Tuhan, pasu-pasu masih pangandu semua naung di paraditi kami, asa gabi gugun yang baru dihirami, lama nuruti akau lawan linggan si patu paun nami di bagasan guru nami. Pasatay matuho daging dotot di nami, mangasahon gorni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami tuho. Amin. Mertua yang itamangan. Oke baik, sambil menikmati santap siang kita. Si Titi masih gopa golang-golang parutna. Tungpe ipatupa huriata segudang ma pinasuna. Jadi untuk mengisi kekosongan, saya panggilkan ini artis, calon pemusik, Glenn Siregar. Oke, selamat siang Amang Inang semuanya. Godangan lang Anda Amang Inang. Sada lagu do sa ibadah.
bos. Hah? Bedem. Hah? Bedem.